हेलो दोस्तों, मैं এতিয়া আছো ডিমাপুৰ ট্ৰেইন ষ্টেচনত। ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা এতিয়া গধূলি 8-9 বজালৈকে ইয়াতে আছো। তোমালোকে চাওক, এইটো গোটেই ইয়াৰ পৰা গোটেই ডিমাপুৰ ষ্টেচনটোৱে উদৰ পৰা মুদলৈ গোটেই হেৰিয়ে ভৰ্তি হৈ আছো। ইণ্ডিয়ান ৰিজাৰ্ভ বেটেলিয়নে ভৰ্তি হৈ আছো। ট্ৰেইনৰ কাৰণে ৰখি আছো ইয়াতে। ইয়াৰ পৰা একেবাৰে সিটো মূৰলৈকে, আকৌ ইয়াৰ পৰা একেবাৰে ইটো মূৰলৈকে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা এনেকৈ ট্ৰেইনৰ অপেক্ষাত বহি আছো। এইটো আমাৰ লংকান দাদা হয়, চিনিয়ৰ হয়, আৰু এইপিনে আমাৰ ছাৰ হয় এইজন। ছাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? আৰু এইজন দেউৰী ছাৰ হয়, এইজন আমাৰ এইজন চিনিয়ৰ দাদা হয়। গান লগাই পুৰা এনজয় কৰি আছে। পুৰা এনজয় কৰি আছে। आँखों में हजारों सपने सुहाने लिए हो, चला जाता हूँ किसी के धुन में, धड़के दिल के चलाने लिए चला जाता हूँ किसी के धुन में, धड़के दिल के गाना गाओ। चलाने लिए la 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 चला जाता हूँ किसी के धुन में, धड़कते दिल के चराने लिए चला जाता हूँ CHM अल्फा कंपनी के धुन में, धड़कते दिल के चराने लिए। कोई ऐसा गीत गाऊं कि यार तू जगाऊं, अगर तुम कहो ऐसा गीत गाऊं कि यार जो जगाऊं, अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं के पल के बिछाऊं, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो, जमी को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो।